Kua tū ngā pihi o te kaiarahi o te Ropu Torangapū Māori ara o Peter Sharples i te korenga o te Premier i paku kōrero mō tētahi take Māori i roto i tana kauhau ātau ki te motu. I reira tā mātou kaikawe kōrero a Jasmine Pearson e whai ake nei ko tāna pūrongo. Hei tā te Premier, ko tahi noa te whāinga nui. To responsibly manage the government's finances. Koinei te tīmatanga me te mutunga o te tirohanga a John Key, hei ngā toru tau e haere ake nei. Ko te whakaki i ngā pūkoro o te kāwanatanga. I want to get us back to surplus by 14-15. Ka tupu te pātai kei roti au, kai hea tātou te Māori. Heoi e rua rā noi ho i muri mai tō rāua piritahi, kua rereke te āhua me te kōrero i naia nei. Ngā wari no iho te hiko i tahi me te Premier i Rātana, a te rā wiki ki Waitangi. Engari, kai he te noho tahi kei roti ana kōrero tino pūranga. Karui ki i te kupu Māori i te rā pūrongo. Nā te rā korenga o te kupu Māori me ngā kaupapa kua oti nei ana hinara me te pāti Māori mo te Māori anō te pai i pērā ai. Kāre kau he paku kōrero mo te arotake i te kaupapa ture a Aotearoa. Kāre he kupu Waitangi, Tiriti, a kei roti i tona pūrongo. Hei tāna ko te rangatiratanga o ngā tāngata katoa ke te oranga o Aotearoa. E hara tēnei i te kēmu. He pakanga. He pakanga. E hara pea i te tīmatanga pai i te tīmatanga o te tau. Ko tahi wiki hoki i mua i te rā o Waitangi. Jasmine Pearson, Te Karere.